Umetnikov životni manifest. Umetnikovo ponašanje u životu. Umetnik ne sme da laže sebe i druge. Umetnik ne sme da krade ideje od drugih umetnika. Umetnik ne sme da pravi kompromise za sebe ili za zarad umetničkog tržišta. Umetnik ne sme da ubija druga ljudska bića. Umetnikov odnos prema svom ljubavnom životu. Umetnik treba da izbegne da se zaljubi u drugog umetnika. To sam napravila 2 puta. Apsolutno pogrešno. Umetnikov odnos prema erotici. Umetnik treba da razvije erotsku tačku gledišta na svet. Umetnik treba da bude erotičan. Umetnik treba da bude erotičan. Umetnikov odnos prema patnji. Umetnik treba da pati. Iz patnje dolaze najbolji rad. Patnja donosi transformaciju. Kroz patnju umetnik prevazilazi svoj duh. Kroz patnju umetnik prevazilazi svoj duh. Umetnik odnos prema depresiji. Umetnik ne sme biti depresivan. Depresija je bolest i treba izlečiti. Depresija nije produktivna za umetnika. Depresija nije produktivna za umetnika. Umetnik odnos prema samoubistvu. Samoubistvo je zločin prema životu. Umetnik ne sme da se ubije. Umetnik ne sme da se ubije. Umetnik ne sme da se ubije. Umetnikov odnos prema inspiraciji. Umetnik treba da zagleda duboko u samog sebe za inspiraciju. Što dublje gleda u samog sebe, to više postaje univerzalan. Umetnik je univerzum. Umetnik je univerzum. Umetnikov odnos prema samokontroli. Umetnik ne sme da ima samokontrolu nad svojim životom. Umetnik ne sme da ima potpunu samokontrolu svojim radom. Umetnik mora da ima potpunu kontrolu nad svom stvarnoštvu, a ne prema svom životu. Umetnik odnos prema transparenciji. Umetnik treba da daje i prima u isto vreme. Transparentnost znači biti prijemčiv. Transparentnost znači davati. Transparentnost znači primati. Umetnik odnos prema simbolima. Umetnik stvara sopstvene simbole. Simboli su umetničkov jezik. Taj jezik, dakle, mora biti preveden. Ponekad je teško naći ključ. Ponekad je teško naći ključ. Umetnikov odnos sa tišinom. Umetnik mora da razume tišinu. Umetnik mora da napravi prostor za tišinu, da uđe u njegov rad. Tišina je kao ostrvo na sred turbulentnog okeana. Tišina je kao ostrvo na sred turbulentnog okeana. Umetnikov odnos sa samoćom. Umetnik mora napraviti vreme za duge periode samoće. Samoća je strašno bitna. Daleko od kuće, daleko od studija, daleko od familije, daleko od prijatelja. Umetnik treba da provodi druge periode vremena nad vodopadima. Umetnik treba da provodi duge periode vremena kod aktivnih vulkana. Umetnik treba da provodi duge periode vremena kod brzo tekućih reka. Umetnik treba da provodi duge periode vremena gledajući horizont, tamo gde se okean i nebo susreću. Umetnik treba da provede duge periode vremena gledajući zvezdano nebo. Ponašanje umetnika u odnosu na delo. Umetnik treba da izbegava da ide u studio svaki dan. Umetnik ne sme da tretira svoj raspored rada kao što se to čini radnik u banci. Umetnik treba da istražuje život
i radi samo kad mu se ideje pojave u snovima ili tokom dana kao vizija koja se iznenada pojavljuje. Umetnik ne sme da se ponavlja. Umetnik ne sme da overproduce. Umetnik treba da izbegne sopstveno umetničko zagađenje. Umetnik treba da izbegne sopstveno umetničko zagađenje. Umetnikov posed. Budistički monasi savjetuju da je najbolje posjedovati 9 stvari u svom životu. Jednu odoru za leto, jednu odoru za zimu, jedan par cipela, jedna prosjačka posuda sa hranom, jedna mreža za komarce, jedna knjiga molitvi, jedan kišobran, jedna prostirka za spavanje, jedan par naočara po potrebi. Umetnik treba sam za sebe da odluči koji je minimalan broj ličnih predmeta koji treba da ima. Umetnik treba da ima sve više i više od manjeg i manjeg. Umetnik treba da ima sve više i više od manjeg i manjeg. Lista umetnikovih prijatelja. Umetnik treba da ima prijatelje koji mu dižu moral. Umetnik treba da ima prijatelje koji mu dižu moral. Umetnik treba da ima prijatelje koji mu dižu moral. Lista umetnikovih neprijatelja. Neprijatelji su jako bitni. Dalai Lama je rekao da je lako saosećati sa prijateljima, ali da je mnogo teže saosećati sa neprijateljima. Umetnik mora da nauči da oprosti. Umetnik mora da nauči da oprosti. Umetnik mora da nauči da oprosti. Različiti scenariji smrti. Umetnik mora biti svestan sopstvene smrtnosti. Za umetnika nije samo bitno kako živi svoj život, već kako će i umreti. Umetnik treba u simbolima svog rada da traži različite scenarije smrti. Umetnik treba umreti svesno, bez straha. Umetnik treba umreti svesno, bez straha. Različiti scenariji sahrane. To je last. Ovo je zadnje. Umetnik treba da ostavi instrukcije pre sahrane kako bi sve izvedeno onako kako on želi. Sahrana je umetnikovo posljednje delo pre odlaska. Sahrana je umetničko delo posljednje pre odlaska. Sahrana je umetničko delo posljednje pred odlaska. Hvala. Još imamo malo, nismo gotovi. Ja ću pokušati da idemo malo napred, da vam pokažem. Ovo. Ovo je 7 minuta i onda smo blizu kraju. My relation to Brazil started so long ago. I went to the mines just looking for ideas. I actually wanted minerals to tell me what to do. When I asked miners if I could just sit on the chair deep in the mines or lie in the bed and let me alone there for a long period of time until I wait for an idea, they think I was completely crazy. When I told them that I got an idea to make shoes out of amethyst, huge minerals weighing 70 kilo, they could not believe. How can you walk in these shoes? They asked. I was telling them that these shoes are not for walking. These shoes are for mental departure.
I don't think we need art in nature. Nature is so perfect already, without us. We need art in the cities. We need art in the cities which human beings don't have any time. In the cities they are polluted. In the cities they have too much noise. We have to take experience from nature and transmit it into the cities. I always believe that the function of art is a function of bridge. To bridge different people from different social backgrounds. Different religious beliefs. Different races. But it's also about communication between physical world and the spiritual world. Or just simply between two human beings. I think this trip was very important to me. Not just to get new ideas, but also to open my mind into something different. After I come back, somehow the puzzle came together in a very clear and bright image. I understood that I have to give tools to the public to experience their own self. I have to just blend in. I have to be like a conductor. Because I'm always performing in the front of the public. I'm engaging with the public. The public is my mirror. And I'm the mirror of the public too. Everybody have trauma. Everybody have loneliness. Everybody have fear of death. Everybody have pain. I'm giving part of myself, and they give me part of themselves. The only way they can understand
in much profound level, what performance is they make their own personal journey. I am removing myself completely from the public. Public is the work. In the front of me is a cave, and I'm going to explore. Vi ste moja publika, vi ste moj rad. Sad bih želela da završimo veče sa malim vežbom, koja ja stvarno mislim da je užasno važna za nas. Vrlo je lako staviti duh čoveka down. Mnogo je teže podići čovekov duh. Ali mi uvek se žalimo na nekog što nešto nije uradio ili se žalimo na politiku ili se žalimo na stanje stvari, a nikad ne polazimo od samog sebe. Ako promenite samog sebe, sa tim primjerkom možete da pomerite stotine ljudi. To je jedini ključ koji sam ja u svom životu u stvari naučila. Htela sam da uradimo jednu malu vežbu. Ustanite. Stanite stabilno, sa malo raširenim nogama. Nežno stavite ruku na čoveka pored vas. Samo jednu na ruku, da. I s obzirom, ako ga ne poznajete, još bolje. Zatvorit ćemo oči i ta će vežba biti 7 punih minuta. Da se nekondicionalno daje ljubav čoveku pored tebe. Moramo da naučimo da volimo ljude, čovečanstvo. Ne samo one najbliže, ne samo porodicu, ne samo majku, decu, ženu, muža, nego čovečanstvo. Eto, to je moj poklon Beogradu danas. 7 minuta potpune tišine i 7 minuta davanje nekondicionalne ljubavi. Stvarno, dajte svu ljubav što imate. Bez greške, bez da zadržite nešto za sebe. Oči zatvorene. Ja ću da merim vreme. osjećam tvoju ljubav. Kako se bori za to.
Sasvim polako otvorite oči. Spustite ruke. I želim da vam kažem da je ovo najveći događaj mog života koja delim sa vama večeras. Hvala. Volim vas. Ovdje nikada neću zaboraviti.